Muhterem Müslüman kardeşler, bizning endi Mavlud aylari, Rabiul Avval aylari barganlıktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda hamanın ümmeti yani biz Müslümanlar turunda bizden devam etemiz. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti turunda, Müslümanlar turunda söz alıp barırız. Hem indi şuşu bilgenimizce Allahu Teala her bir halıkka da peygamberler ciberdi. Her bir halıkın Allah Teala doğru yolga gönderir için ciberip durdu peygamberler. Muhterem kardeşler, tarihini qararga bola türlü usul bilen. Mesela hazırki fen tarihini qarый kişilerinin texnologik үсеше bilen. Aytik kişiler başta kiyimleri bulmagan, yalanga şirgenler, senge tutup irgenler, andan soň indi alardyň qurallary kamilleşe bargan, hem mene şuşu günge kelip jetken. Yani kişini qarый texnologik progress bilen şulay bil. Hem bu texnologik progress dip aytik kişini maymuldan kelip çykkan dip ayta. Hem maymunlarning da indi kişi suretine kirүүnүň sebebi ol alardyň kullarına kural alulary. Maymul kuluna taş algan, tayak algan da aha bulay eken dip kişige eylengen. Şunday hazırki fennin qaraşı. Bizning muhterem kardeşler, dinimizning kişilik tarihine ikinci türlü qaraş. Bütünlüğü ikinci türlü. Bizning qaraşybız muhterem kardeşler kişinin ruhi üsüşü hem peygamberlerden ciberilüğü bilen qarala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şol peygamberler arasında soňňy peygamber Adam aleyhisselam birinci peygamber. Alар arasında 300 mindən artıq peygamber bola. Her bir halykka kilgen, her bir halykka ciberilgen. Hem şuşu peygamberler her bir halykka alıp kileler fikir, iriklik, saylaw mümkinçiligi. Mesela eger de sen kişige anlatmasan, irikli rewişde yaşap bola eken dip. Ol ömür boyu kul bolup yaşay. Çünki ol başka yaşaw rewişin bilmeyde, körmeyde, oylamaydı anın turunda. Mene şunun için muhterem kardeşler, peygamberler alıp kileler kişige üsüş. Şol quralny da kullanır için kişige bu quralnyň dışman tugul ekenin anlatırga kerek. Bularny muhterem kardeşler bary tek peygamberlergine alıp kiletirgen bola. Mene bizning şuşu tarihka qaraşybız şunday kişilik tarihine. Hem şuşu ümmetler arasında, şuşu halyklar arasında biz iň soňgusy hem bizning peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iň soňgusy. Musa aleyhisselam günlerden bir günni Allah Teala'ga bulay dip aýtdy. Ya Allah'ım di, ya Rabbim di. Kitaplarda, suhuflerde, skrijali. Men bir ümmet turunda okudum di. Alar bir-birsi için şefaat kıladı. Hem alar için şefaat kılalardı. Ul ümmetni meniki it eledi. Muhterem kardeşler, bizning ümmetimiz bir-birsine şefaat kıla ala. Mene bu dünyada dostlar, tanışlar neçik mühim bolsa, ahirette de dostlar, tanışlar şunun kadar mühim. Anda da bulat kerek. Ahirette de bulat kerek. Nindi bulat? Yaxşı kişiler. Takva kişiler. Şular yanında girsen, bu dünyada dost bulsan alar bilen, tegi dünyada kişiler bir-birsine şefaat kılalar. Yaklılar. Musa aleyhisselam aýtdy, mene menim de şunday ümmetten bulasım kiledi. Ol ümmetni meniki it eledi. Allah Teala aýtdy, ol Muhammed ümmetidir. Senin ümmet tugul oldy. Musa aleyhisselam şulay Allah Teala'ga aýtdy, ya Rabbim di. Men kitaplarda bir ümmet turunda okudum. Alar için namaz günahlardan keffaret bulup tura. Ana menim ümmetim it eledi. Yani biz namaz okugan sayın bizning günah kechirile, günahlarımız bite. Bu başka halyklarga berilmegen mınday bir. Biz basıp namaz okuduk, bizning günahlarımız bite şunun için. Namazını okugan için gene. Ayrım bizge wak günahlardan ayrım nerseler tövbeler neler kerek tugul. Namaz okugan wagtda bizning günahlarımız bite. Allah Teala aýtdy, ul Muhammed ümmeti seniki tuguldy. Musa aleyhisselam aýtdy, ya Allah'ım di. Men kitaplarda bir ümmet turunda okudum. Alar bidgatçilerini
бызык кылучыларны үтерәчәк ди. Хәтта Дәҗҗалне дә алар үтерәчәк. Аны минем өммәтем ит әле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар арасында дингә яңалык кертү дигән әйбер юк. Башка диннәрдә дингә яңалык кертү аркасында ул диннәр үзгәртелгән. Әгәр дә игътибар итсәгез, шулай бит без әйтәбез, менә ничә төрле дин бар, ләкин бөтен диндә атала ислам дине дип. Бөтен диндә ислам дине. Миңа кайтта сорыйлар. Миңа сорасалар, традицион ислам нинди ул дисәләр, мен әйтәм, традицион ислам ул ислам. Ә не традицион ислам нинди дисәләр, христиан дине, яһуд дине һәм мәҗүсилек. Бу не традицион ислам. Чөнки бөтен диндә ислам дине. Ә тегеләр ислам динен үзгәреш кертүчеләр. Шуңа күрә мөселманнар да үз арасында ислам динен шушы көнгә кадәр саклап китерделәр, яңалык кертмичә. Безнең намазларыбыз үзгәрмәде. Безнең уразалар үзгәрмәде. Безнең китабыбыз үзгәрмәде, иң мөһиме, Коръән китабы. 1400 ел буена без аны ничек булса шулай саклап киләбез. Күпме генә фитнәләр булса да, күпме генә дәүләтләр алышынса да, күпме генә мөселманнар арасында сугышлар булса да, китабыбыз шул ук. Әйдәгез Коръәнне яңадан языйк әле дип, анда бер генә патшаның да, падишаһның да чыкканы юк, чыкса да, ул шундук юкка чыгарылды ул кеше. Безнең динебез үзгәртелмәде. Һәм безнең өммәт Дәҗҗалны үтерәчәк. Башка бер өммәт тә түгел. Безнең өммәт Дәҗҗалны үтерәчәк. Муса галәйһиссәлам әйтә, мине шул өммәттән кыл әле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәт түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Дүртенчесе, я Аллаһым ди, я Раббым ди, Муса галәйһиссәлам әйтә. Мин китаплардан бер өммәт турында укыдым ди. Алар су белән чистаралар ди. Су булмаса, кым белән ди. Аны минем өммәтем ит әле ди. Без, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар, су белән юынып тәһарәт алабыз. Бездәге кебек тәһарәт алу гыйбадәт кылу алдыннан башка бер диндә дә юк. Бездәге кебек. Бар ул. Шулай бит, чистару дигән нәрсә бар ул, әмма бездәге кебек ул юк. 5 намаз алдыннан юынып тәһарәт алу. Әгәр дә инде су булмаса, безгә кым да чиста булды. Без кым белән тәяммум ала алабыз. Җир белән тәяммум ала алабыз. Бүтән беркемгә дә монда җиңеллек бирелмәде безгә кадәр. Мөхтәрәм кардәшләр, күз алдына китерегез, 1400 ел элек көн сайын кулны, битне, аякны юу нәрсәдән аңлата иде. 1400 ел элек. Әле моннан 2-300 ел элек Франция патша бикәләре трусикларын да алыштырмыйлар еллар буе. Еллар буе трусикларын да алыштырмыйлар иде. Моннан 2-300 ел элек. Юыну турында сүз дә юк. Юыналар, ул вакытта алар әйтә торган булалар, без гомергә 2 тапкыр юынабыз дип. Беренчесе, безне юалар туганнан соң ди. Туганнан соң юалар. Икенчесе, юалар чукындырган вакытта ди. Крещение булган вакытта ди. Шуның белән гыруланалар, гомергә 2 тапкыр юынабыз дип. Ә 1400 ел элек мөселманнарның көненә 5 тапкыр кулларын, аякларын, битләрен юу, атнага кимендә 1 тапкыр гысыл алу, ул була нонсенс. Фурор. Бу бөтенләй күрелмәгән хәл була бу. Менә хәзер безнең кызлар этләр белән йөри бит әле кулларында була ит. Чихуахуа. Каян килеп чыкканын беләсезме? Бу килеп чыга Франциядән. Кешеләр битле булалар. Битләре шуның кадәр күп була ки, алар чыдый алмыйлар шушы биткә. Шуннан соң алар үзләре белән этләрен күтәреп йөртә башлыйлар. Битләр әзрәк шунда сикерсен дип. Битләр шунда сикергәч, буларга әзрәк җиңеләеп кала. Нәл шуннан килеп чыккан гадәт ул, мөхтәрәм кардәшләр. Бу шуннан килеп чыккан гадәт, бу аптырамагыз. Менә сиңа мен теге хәзер бит инде бик модный бит инде, шулай бит инде. Менә алар кемнәр алар, шулай бит. Менә шуннан үрнәк алалар алар. Шул чихуахуалары белән.
Муса галейһиссәлам әйтә, мине шул өммәттән ит әле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галейһиссәлам әйтә, и Раббым, я Аллаһым ди. Мин китапларда бер өммәт турында укыдым ди. Алар садака алалар да, аны ашыйлар ди, шушы садаканы ди. Менә садака бирсәләр, алар аны ашыйлар, кулланалар ди. Аларга кадәр булган бер генә өммәт тә садаканы алмыйлар иде, алар аны утта яндыралар иде ди. Минем өммәтем ит әле шул өммәтне ди. Элеккеге вакытта кешеләргә садака алырга ярамаган. Өммәтләргә. Сиңа садака бирсәләр, яки садака бирәсең килсә, син аны яндырырга тиеш. Корбан чалсаң, ташларга, яндырырга, суга ыргытырга тиеш. Гарәпләрдә, мәсәлән, корбан чалсалар, алар аны шул килеш калдыра торган булганнар. Аны хайваннар килеп ашап бетерә торган булган. Бездә бер генә бер дә юкка чыкмый, шулай бит. Садака бирдең икән, теге кеше алды, кулланды, шулай бит ашады, ичте, кием алды, ягъни китте әйләнеш. Юкка чыкмый, ыргытылмый бер әйбер дә. Муса галейһиссәлам әйтә, минем өммәтем ит әле шул өммәтне ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галейһиссәлам әйтә, я Раббым ди. Мин китапларда бер өммәт турында укыдым ди. Алар яхшылык кылырга ниятләсәләр, аларга бер савап языла. Әгәр яхшылыкны ниятләп кылсалар, 10 савап языла ди. Әгәр дә алар начарлык кылырга ниятләсәләр, ләкин кылмасалар, бер савап языла. Начарлык кылырга ниятләп аны кылсалар, бер гынах языла ди. Шул өммәтне минем өммәтем ит әле ди. Чыннан да, мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар яхшылык кылырга ниятләсәләр, аларга уже савап языла. Яхшылык кылсак, безгә 10 савап языла. Безнең һәрбер изгелегебез 10га тапкырлана. Шуңа күрә бер Коръән хәрефен укыган өчен безгә 10 савап була. Бүтән бер генә халыкка да бирелмәгән бу әйбер. Безнең 10га тапкырланып бара бөтен изгелекләребез. Муса галейһиссәлам әйтә, шул өммәтне минеке ит әле ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галейһиссәлам тагын әйтә, я Раббым ди. Мин китапларда бер өммәт турында укыдым ди. Алар арасыннан 70 мең кеше хисапсыз җәннәткә керәчәк ди. Аны минем өммәтем ит әле ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтеннән 70 мең кеше бер адым белән атлап бер юлы җәннәткә керәчәк. 70 мең кеше хисапсыз. Ләкин ул список тулган инде. Шуңа күрә монда теге авызларыгызны җәйеп утырбагыз. Ул список тулган инде. Анда бер генә кеше калган иде ул списокта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ул список тулды ди. Монда бер генә кеше калды ди. Бер егет әйтә, мин булыйм әле ул кеше ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әйдә ди. Шуңа күрә кто успел, тот съел. Дөрес вакытта тумагансыз. Шулай бит. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әмма шундый факт бар. 70 мең кеше хисапсыз җәннәткә керәчәк. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галейһиссәлам әйтә, я Аллаһым ди, я Раббым ди. Мин бер өммәтне күрдем ди. Алар башка өммәтләрдән өстенрәк, яхшылыкка чакыралар, начарлыктан тыялар. Аны минем өммәтем ит әле ди. Мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнар һәр вакыт начарлык күрсәләр, аны тыярга тырышалар. Яхшылык күрсәләр, шул яхшылыкка чакыралар. Бу бардык мөселманнар арасында гына бик көчле. Башка диннәрдә андай әйбер юк. Ул булсын буддизм, я булмаса башка диннәр, анда юк шулай бит. Кеше начарлык кылса, алар тауларга кирип китәләр, монастырьларга кирип китәләр дә, всё. Безгә кагылмый бу начарлык диләр. Ә мөселманнар җәмгыятьтән аерылмыйлар. Алар шушы җәмгыять эчендә яшиләр. Шул җәмгыятьне төзәтергә тырышалар. Яхшылыкка индиләр, начарлыктан тыялар. Менә бу шулай ук прогресска китерә. Муса галейһиссәлам әйтә, минем өммәтем ит әле аны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галейһиссәлам әйтә, я Аллаһым, я Раббым ди. Мин бер китапларда бер өммәт турында укыдым ди. Алар дөньяда соңгы, ахирәттә беренче булырлар. Аны минем өммәтем ит әле ди. Без бу дөньяда соңгы өммәт.
Безгә кадәр гаҗәеп тормышлар була. Кешеләр меңәр ел яшиләр безгә кадәр. Безгә кадәр кешеләр күкләрдә йөриләр. Сөләйман галәйһиссәлам вакытларында шайтаннар, җиннәр бер көн бер төн эчендә сарайлар салалар, күперләр салалар. Без буларның берсен дә хәзер күрмәдек. Без соңгы өммәт. Әмма без ахирәттә беренче өммәт. Без хисапка китереләбез беренче, һәм без җәннәткә дә керәбез беренче булып. Калганнар бездән соң гына керә. Менә шул өммәт ит әле ди, минекен ди Муса галәйһиссәлам. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәт түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Муса галәйһиссәлам әйтә, "И Раббым, я Аллаһым ди. Мин китапларда бер өммәт турында укыдым ди. Алар китапларын йөрәкләрендә йөртәләр, саклыйлар ди, ә калганнар карап укый ди. Аны минем өммәтем ит әле ди." Без мөселманнар үзебезнең китапларыбызны яттан беләбез. Намаз укыган вакытта намаз дәрес була яттан укысаң гына. Намаз дәрес була яттан укысаң гына. Яттан Коръән аятләре белмәсәң, намазны син Коръән аятләрсез укысың. Ну карап укырга ярамый. Карап укырга ярамый. Безнең Әбу Ханифа мәзһәбендә намаз укысаң, карап намазың дөрес түгел. Яттан белергә тиеш. Бу бары тик мөселманнарда гына. Әгәр дә игътибар итсәгез, мәсәлән, берәр инде христиан бәйрәмнәре булса, анда нәрсәдер укыйлар шулай бит инде. Моның алдында китап тотып торалар. Алдында күтәреп китап тотып торалар шулай бит. Шуннан укый. Анда попмы, анда митрополитмы, анда кем булса шулай бит инде. Ә бездә, мөхтәрәм кардәшләр, яттан. Шуңа күрә Рамазан айларында да без китапларыбызны, Коръәннәребезне яттан укыйбыз. Ул мөхтәрәм кардәшләр, бары тик мөселманнарда гына булган гадәт. Коръәнне, изге китапны яттан өйрәнү. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында Коръән булмый. Китап булмый. Бит ул бары тик кешеләрнең күңелләрендә ятланган хәлдә була. Муса галәйһиссәлам әйтә, минем өммәтем ит әле аны ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, ул синең өммәтең түгел, ул Мөхәммәд өммәте ди. Шул вакытта Муса галәйһиссәлам шуның кадәр күңеле төшә, аның үзенең шул өммәттән буласы килә башлый. Ягъни бераз гына моңсуланып куя, нишләп мин шушы Бәни Исраилгә килдем дип, нишләп мин шул Мөхәммәд өммәтеннән булмадым икән дип. Аллаһ Тәгалә аңа әйтә, "Я Муса, инни стафайтука аля ан-наси би рисалати ва би калами." И Муса ди, мин сине кешеләр арасыннан сайлап алдым. Шушы пәйгамбәрлекне бирер өчен, һәм синең белән сөйләшер өчен ди. Фахуд ма атайтука ва кун мин аш-шакирин. Мин биргәнне риза булып ал да, рәхмәтле бул ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, өммәт шулай бит инде. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнеке була. Муса галәйһиссәламнеке түгел. Менә шуңа күрә дә үзебезнең нинди өммәттән икәнебезне, кемгә йөргәнебезне һәм нинди безгә дәрәҗәләр бирелгән икәнне онытмаска кирәк. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләрбез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о умме пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть о нас. Как нам известно, в течение всего, так скажем, человеческой истории, всей человеческой истории, религия менялась. Мы представляем человеческую историю с призмой религии. То есть для нас нет такого понятия, что человек пришел тупым животным, потом превратился вот такого современного, да? Для нас нет такого убеждения и нет такого представления. Человек изначально пришел, наоборот, совершенным. А потом уже начал меньше жить, больше болеть и сам обмельчал, так скажем, да? Если первый человек был 35 метров, то современный человек метр с кепкой, да? 1,5-2 метра. Поэтому он и в размерах обмельчал. Совсем по-другому сейчас выглядит. Но тем не менее, каждый пророк приходил
для своего народа, кроме одного, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также, дорогие друзья, у каждого пророка были свои законы. И религия до нас на самом деле была очень сложной. Наша религия самая легкая из тех, что есть. Самая легкая. У нас гораздо больше разрешено, гораздо меньше молитв. И, дорогие друзья, даже из пищи гораздо больше нам разрешено. Также, дорогие друзья, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, перед Аллахом имеет тоже определенное место. Отдельное место. И как раз об этом мы сегодня поговорим. Однажды была такая история, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, путешествовал на небо. Аль-Исра валь-Ми'рач. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, поднимался на небо, вышел за 7-е небо и был в таком месте, называемом Сидратуль Мунтаха, предел крайнего лотоса, за пределы которого вообще никто не выходил даже из ангелов. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видел такие чудеса, ему известны такие тайны были. Даже ангелы не знали об этих вещах. И вот когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел, вышли через 7-е небо, Джибраиль алейхиссалям сказал: ступай дальше один. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал: я, говорит, не могу один. Джибраиль алейхиссалям говорит: если я, говорит, ступлю шаг дальше, я сгорю. То есть я не могу выйти за пределы этого 7-го неба. Только тебе разрешено дальше выйти. Пророк, саллаллаху алейхи, вышел один и подошел к Аллаху субханаху ва тааля. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности, видел он Аллаха или нет, но он с ним разговаривал. Этот разговор, он зафиксирован у нас в намазе. Ат-тахияту лилляхи ва салавату ва таибат. Вот этот диалог между Аллахом субханаху ва тааля и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот когда пророк, саллаллаху алейхи, поприветствовал Аллаха, Аллах та'аля ему ответил, а ангелы во всеуслышание сказали, что они признают, что Аллах субханаху ва тааля един, и то, что посланник Аллаха его, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах та'аля сказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи: спроси, говорит, и тебе будет даровано. Спроси, что хочешь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: о наш Господь, я Раббана, я прошу твоего прощения, ведь мы вернемся к тебе. Вот когда есть возможность просить что-то у Аллаха та'аля, пророк, саллаллаху алейхи, просит, да? Если сейчас мы предстанем перед Аллахом, я не знаю, что мы будем просить. У нас фантазия сейчас, да? На что хватит у нас? 2 миллиона, нет 3, нет миллиард, нет триллион. Мы не знаем, что сейчас будем просить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: прости нас, ибо мы к тебе вернемся. Потому что ничто другое не имеет значения, кроме как вернуться к Аллаху та'аля чистым. А дальше все у тебя будет уже. Все остальное это просто бренно. И Аллах та'аля сказал: я простил тебя и твою умму. Я простил того, кто произносит мое единство и признает тебя истинным пророком. То есть говорит: ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Аллах та'аля говорит: о Мухаммад, проси, и тебе будет даровано. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: о наш Господь, не наказывай нас, если мы забыли или совершили ошибку. Это даровано было только умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Раньше, если люди ошибались в чем-то, их сразу же ждало наказание от Аллаха. Поэтому мы так много ошибаемся и нет наказания. Мусульмане грешат каждый день. Каждую минуту могут грешить. Но наказание не поступает сразу же. У нас есть время покаяться, попросить прощения. Это попросил для нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, Аллах та'аля говорит: это вознаграждение только для тебя. Я не буду
наказывать вас за то, что вы забыли или совершили ошибку. Это очень большая привилегия. Мы бы получили наказание в тот же момент. Вот сейчас часто спрашивают: Хазрат, почему сейчас Аллах Тааля не наказывает народ? Сколько убивают? Тысячами, миллионами людей убивают. Болезни все есть, гомосексуализм есть, ростовщичество есть. Все есть, тираны есть, все есть. Почему Аллах Тааля не наказывает? Это Аллах Тааля нам обещал. Это умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и поэтому Аллах Тааля не наказывает сразу. Аллах Тааля сказал: проси, если спросишь, тебе будет даровано. Пророк саллаллаху алейхи сказал: не возлагай на нас бремя, которое ты возложил на тех, кто был раньше нас. Был такой момент, когда Бани Исраиль делали какую-то ошибку, Аллах Тааля сразу же им запрещал какую-нибудь еду. Поэтому у Бани Исраиль очень много вещей запрещено. У иудеев очень много запрещено. Даже принять пищу они не могут простым способом, как мусульмане. Даже чтобы зарезать животное, им надо кучу исполнить каких-то условностей. Поэтому огромные у них там есть условности, огромные правила. И это за то, что они что-то делали, и им сразу же было что-то запрещено. Пророк саллаллаху алейхи сказал: не возлагай, говорит, на нас такого. И Аллах Тааля не возложил. Аллах Тааля сказал: то, что я возложил на иудеев, я не возложу на твою общину. Только ради тебя. Только ради тебя. Проси, если спросишь, будет даровано. Что же дальше просил пророк саллаллаху алейхи? Он сказал: избавь нас, прости нас и помилуй нас. Ты наш владыка, помоги же нам против народа неверного. Фансурна аля каумиль кафирин. Помоги нам против народа неверного. Аллах Тааля сказал: твоя просьба будет выполнена. Если из вас будут 20 терпеливых, то они возвысятся на 200 степеней. Мусульмане в 10 раз сильнее любого другого не мусульманина. Нас всегда 10 раз больше. Есть один мусульманин равен всегда 10 не мусульманам неверным. 2000 равно 20 тысячам. Поэтому пророк саллаллаху алейхи сказал: если мусульман будет 12 тысяч, против этих людей никто не устоит. 12 тысяч нам достаточно. Больше не надо. Оно уже равно 120 тысячам. Всегда мусульмане 10 раз сильнее не мусульман. Это дал Аллах Тааля, обещал. Вот это никогда нельзя забывать, дорогие друзья. Поэтому, если на улице встретитесь с гопниками, спросите, вы мусульмане или нет. Если они не мусульмане, значит вы сильнее. Если они мусульмане, то вам конец. Да? Не дай бог, это чеченец или дагестанец какой-нибудь. Поэтому они всегда побеждают, чеченцы и дагестанцы, правильно? В борьбе. Вышли, сразу победили. Потому что они в 10 раз сильнее. Любой мусульманин. Занимайтесь борьбой. Все. Победа нам обеспечена. Это обещание Аллаха Субханаху ва Тааля. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Утиту хамсан, лям югтахунна ахадан мин аль-анбия кабли». Пророк саллаллаху алейхи сказал: мне было даровано 5 вещей, которые не было даровано никому до меня. Первое. Я был послан и для красных, и для черных. То есть я был послан для всех людей. Красные были арабы считались, черные считались темные, темнокожие, да? Белых тогда там не было. Сейчас скажете, что для нас он не послан, что ли, да? А для китайцев и так далее. Это имеется в виду, что пророк саллаллаху алейхи был послан для всех на земле. И эта земля для меня была дана чистой, чтобы мы брали таяммум этой землей или этим песком. И эта земля была для нас мечетью. То есть мы можем встать и в любом месте прочитать намаз. Никто из других народов на это не имеет права. Они всегда должны молиться в храмах. Мы можем молиться везде. Дома, в путешествии, в любом месте, чистом месте мы встаем и читаем намаз. Никому другому это было не дано.
Пророк ﷺ говорит: если, говорит, я приходил к моим врагам, то за месяц Аллах Тааля вселял страх в их сердца. Если мусульмане с кем-то воюют, то за месяц люди начинают уже бояться мусульман. Уже за месяц. Это было даровано только мусульманам. Только мусульманам. Опять-таки вы пошли на единоборство, за месяц уже ваши там соперники боятся уже. Вот придет такой-то, такой-то, мусульманин, да, за месяц уже боятся. Это было дано только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ва ухилля лиль магнам. И мне было разрешено трофеи, потому что раньше войны велись, но трофеи забирать нельзя было. Только мусульманам это было разрешено. Ва утиту шафа'ата фа ахартуха ли уммати. И мне было дано заступничество, и я это оставил на судный день. То есть пророк, саллаллаху алейхи мог сделать дуа в этом мире, и Аллах Тааля дал бы ему все для нас. Но он этот дуа, самый мощный дуа, оставил на судный день. Когда в самый нужный момент нужна будет помощь, пророк, саллаллаху алейхи сделает за нас дуа. И тогда будет помощь. Однажды Умару, радийаллаху анху, один иудей должен был денег. Умар, радийаллаху анху, увидел этого иудея на улице и сказал ему: клянусь тем, кто послал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, для всех людей истиной, что я возьму у тебя свой долг или не уйду отсюда. И тогда иудей сказал: Аллах послал Мухаммада, говорит, не для всех людей. То есть Умар, радийаллаху анху, поклялся, эта клятва не понравилась иудею. Он говорит: Аллах послал Мухаммада, говорит, не для всех людей. Когда он сказал это уже не понравилось Умару, радийаллаху анху. А когда что-то не нравится Умару, что он делает? Он бьет. Правильно? Он взял и ударил этого иудея. Он взял и ударил этого иудея. И тогда иудей сказал: пошли, говорит, к Мухаммаду, пускай он нас рассудит. Они пришли к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи, сказал: возмести, говорит, иудею все, что за то, что ты его ударил. То есть ты его, говорит, нечестно ударил. Бить нельзя людей. Умару сказал: возмести, все. А теперь, говорит, ты меня послушай, говорит, иудей. И сказал ему: Адам, алейхиссалям, говорит, Сафиуллах, избранный Аллахом. Ибрахим, Халилуллах, друг Аллаха. Муса, алейхиссалям, Наджиуллах, спасенный Аллахом. Гайса, алейхиссалям, Рухуллах, душа Аллаха. А я Халилуллах, Хабибуллах, я любимец Аллаха. То есть я, говорит, отношусь к плеяде всех этих пророков. Я, говорит, не кто-то другой. Я такой же пророк, говорит, как и ваши пророки. О иудей, говорит, из числа имен, говорит, есть два имени Аллаха. Этими именами, говорит, он назвал меня и мою общину. Это себя он назвал салямом, а нас мусульманами. Себя он назвал му'мином, а нас му'минами. То есть мы, говорит, несем такое же имя Аллаха, как и он сам. О иудей, говорит, вы претендовали на наш день, пятницу. Оказывается, пятница должна была быть праздничным днем у иудеев. Однако, говорит, этот день для нас. Аллах нам дал ее. А для вас дал следующий день, говорит. А для христиан дал следующий день. То есть пятница для мусульман, суббота, шаббат для иудеев, а воскресенье для христиан. О иудей, вы первая община, мы же последние. В судный день мы будем первыми. О иудей, всем пророкам, все пророки входят в рай, всем пророкам будет входить в рай запрещено до тех пор, пока в него не войду я. То есть ты, говорит, меня не признаешь пророком, говорит. Даже твоим пророкам, Моисею, Соломону там и так далее, будет запрещено входить в рай. Я первым туда войду, говорит. Только потом могут войти остальные пророки. Даже среди пророков первым войдет Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Всем общинам входить в рай будет запрещено до тех пор, пока в него не войдет моя община. То есть, пока не войдут мусульмане.
Таким образом, дорогие друзья, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, имеет вот эти следующие привилегии. Это действительно привилегии. И мы здесь этими словами никак не унижаем ни христианство, ни иудаизм. Никаким образом. Потому что они тоже должны были быть мусульманами. Мы должны были быть в одной общине. Это просто надо чуть-чуть поправить, и в этом ничего плохого, страшного нет. Даже было высказывание одного иудея, говорит, мусульмане, говорит, он сам признает, мусульмане, говорит, сильны, потому что, говорит, они мусульмане. Они имеют истинное название, говорит, своей религии, а мы не имеем. Они в своих названиях относят себя к какой-то личности, а мы имеем именно то название, которое дал нам Аллах Субханаху ва Тааля. Мусульманин. Нас ведь пытались называть магометанами. Мухаммадиюн. Даже русские нас в своих летописях называли магометане. Но не получилось. Не прижилось. И мы остались мусульманами. Поэтому, дорогие друзья, это гордое название, гордое имя. Надо быть достойным своей религии, знать свою религию, жить по ней. И чтобы с разных мест люди не приходили и не говорили. Мне очень стыдно, когда мне начинают говорить, хазрят, а вот ты вот говоришь, да, а такой-то хазрят кредит брал, такой-то хазрят открыл там массажный салон, такой-то хазрят там в бане с женщинами я видел, или еще что такое, да? А вот этот мусульман матом ругается, мусульманин. А я вот видел этого мусульманина курит. А этот мусульманин вообще, говорит, пьяный. Вы понимаете? Это настолько стыдно, когда ты говоришь о таком чистом исламе, о таком возвышенном народе, как мусульмане, о такой общине Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а потом слышишь всю эту грязь, мерзость, в которую поддались мусульмане, поддались этому миру, ради мирского какого-то сиюминутного наслаждения, и тебе становится так стыдно, как будто ты говоришь совсем о разных вещах, что как будто это инопланетяне, а это вот мы. Вот такой разницы, дорогие друзья, конечно же, быть не должно. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم يا الكريم وسميع الدعاء.